Minisita Mama Janet Kataha Museveni abandize no kurambura hamwe no kureba emirimo ekozirwa hishomero rya Ruhama Seed Secondary School ati no kuryiguraho mu butongore. Na bwanyuma abagene hwenkuyanja y'abantu ahacaye gombora ya Ruhama nuko kubagambira hantekateka za government zo kombeka seed school mu rugombora hamwe no kunduza amashomera ganda gasiniya agara umucamate secondary school. Nahurira n'abanyurusi aho ngo barwera n'abanyurusi ngo hineki nabere mbaraga nise n'amazima rwera nkajyante nayo neza kukorwa neba expanded niba rehabilitated na cyamate secondary school numanya na yekasya aza twagabwa twine program yo gukora traditional schools najya ahubwo kuba amashomero gahitwaga makuru gahereza ihangeri umwanya murengwa gashomeye abana hata barya abantu bakuru mbwene twine kugakora gihati tukagahektinsa rero ihanga rugumenergeyishwa kandi abana bato hati bagumize mu namashomerago. Ashabire bakuru bishomero abazire hamwe n'abeji okukwata jishomerere n'abagambire nyaburamwe hati mu byara kanyatsi mu byare bimuri embugerebekeje konke gumere nacho with a natural environment. Tureke kandi kuza kutambya siminti rero bikaza kutera hansi abana rero bikatka rero kandi nyenca kare kandi mukagaruka ngo mama ngwe mbuga ino kwebeire ko nashingiye aherera. Ogwagambire n'ahantekateka za government ezo kurisa abana bishomero cya mushana kandi yashaba baziro kugumana babakomera entanda. Dera abazire nabo barisa abana babagurire uniform rero tukore education complete. Konka kurisa abana kuremere omuzaire kutweko umwana hishomero namanya nguteyine lunch box rero bakafu kujya ngo umwana asiba hishomero nenjara kandi ashome ahike kurunge buzo ecyo ne kintu kihana abasima munonga bazire nyenda kwatero mungaro munkwase twatero mungaro bazire n'aborozi omurimo gwanyu ntugusima kandi abana n'abanyu kandi mwena ngo abana bo mugasho mwene mbahagire mubagurire ibitabo mubahereze cyo kurya cyamishanya bareke kusibako nasimako kahunga mukoreki murema ngo abana banyu mwabahagira. Mukuru w'ishomereri Nicolas Ntodine asimire Mama Janet Museveni ahabwa ubushagiki kandi nagamba ngo abana babiri batine ko kushomera batorose mente gatombekera amaju ashatu gabashomesa kandi burijemwe erukuraza bashomesa bana kandi yagarika yatombekera ejombeko cyo kusomeramu ebya science byona kandi ko mu science hate cyo kintu cy'ukuru munonga hata abana bito baseganyirwamo mu kusoma ebya science. Ekiyakorwa Ruhama Secondary School nicerekera kimwe obusinge bwiziro mu Uganda wiha government ya President Museveni wenda kinana netandika chanchenda at least buri gomborora hazemu seed school mu ihanga ryona of course ishomero never supportingirwe ibindi bintu nkenguto nungi. Ishomero rya Ruhama Seed Secondary School harumazireho sente biliyoni emwe hamwe na miliyoni 9 omusente za Uganda ku rugo mu gift kandi byombe kwebindi ebirimo nka science lab hamwe na n'amajuga bashomesa byombecerwa batororo siminti. Ahabwa TV West and area Sertugusa.